Oweitwa yamanyoka Francis Bwabake Senchima omutura wa Hamugamba omugombora ya Karama district ya Kibale kandi obukomoko bwakagwaka n'obutekatekwa kuba bwaruga ha muhondano yo mumaka nkigamba ngo ashemerere kuba yitwa mukazi we Teresa Nakanwaji akwatanise n'abana be abayire nayija nahika ziri sahanka munana gwekiro musanju mukaga eze sanju zo bayini muleta tujya kura enduru nitakirira tera leka kunwa ijana kiso umfuka bubayizi naitwe era na kino bukibayireho tubandize kutina nkabataka umusijogo akahunguranye na wababana nyina akaba umushijogo akaba ahungwire umukazona muzira mwabana bane chonka hano yahikaga hobwire bwekiro yatija nyamushana konko kwikakwiye hano ya Hamugamba obusingo ubwire bwinje kwa kuri abo kubwo kugwana hari abatura abagamba hakufa kwa mugenzi enyoli yazajoraga kwita yitwe turiyo munju wo mutuyikarira ha mutumbi omu abana nitubayiha mwembe baziri munu turi ha mutumbi bitwaboine bingi we wagumire nkeibali baitu mukama tali yanguzi ayebale muno mukama yebale iresaka manano kurira mukaide na perendo na mutsamcyaro mukana mugambo wayo akurire ndure ziri yaheru yaguye mukire yaturuka heru baturukira heru ya ubona uko konsoboro ranti omukaide ifani wa kuterendo abatakabona bakimanyire nko kwa ijamu uwe taliya kamera ka mukaziwe oyiroho we kwija aijana bisi byakutera hati no mutumbi gwo mukuguro ayizire nakafukake ayizire na binyobwa amanya binyobwa byake bitukurora hanu titumanyire baba iralete iroha nemfwa yo kugirora ayizire kimali musajja nakapaja mutakatekeremo ayize kwita buyita muntu Chairman wegombora ya Karama George Muhogota najangwe mfa y'abantu babire nbafamo mukeji neyerarikereza kandi bari kujetegereza ekikorwa cyo kuyija otamire rundi domestic violence yo mumaka esemereyire bayinaga tugerinde muno habukuba obwire bwekiro mukama akabuteka okubyama bwaitu bwo kuyija okatalibaniza abana okatalibaniza omukazi ekizibu nikija abana bakuzire nibakwimukira omukira kutwahandikira mwembozeji polisi ya Kibale yaba yakiro mwanyogu obwo kuchondoza kuri kugumizamu gasha kwa Thomas tumwebaze